Ćao i dobrodošli na YouTube kanal Zoki Tarot, mesto gde karte šapuću istine, a zvezde obasjavaju put. Pripremio sam za vas tarot predikciju za svaki horoskopski znak pojedinačno. Otkrićemo kakva energija prati svaki horoskopski znak ove dekade, dakle u periodu od 1. do 10. novembra 2025. Šta je ono čega niste svesni, kakva energija vas prati ovog perioda, šta je ono što se vezuje za svaki horoskopski znak, dakle po pitanju smernica, sugestija ili prepreka generalno. Krećemo sa, da tako kažem, sa predikcijom za novembar, za početak, da tako kažem, sa bikom. Sada otvaramo karte, kao što znate, i tumačimo karte. Pa da krenemo. Dragi bikovi, da vidimo šta je to što se slikava. Koristit ćemo dva tarot deka. Radit ćemo neko blago uporedno očitavanje. Za sve one koje niste do sada imali prilike da posmatrate ili da pogledate nijedan video s ovog YouTube kanala, svaka predikcija će biti kratka. Pokušat ću na najbolji mogući način da prenesem poruku, dakle idemo sažeto, kratko i jednostavno tumačenje, bez previše mistike, bez previše okolisanja šta kako. Pa da krenemo. Prva karta, izvlačimo 3 karte ovako i nakon toga imamo još par karti. Evo, ovo su kartice koje su 3 karte za ovu dekadu. Što se tiče bikova, ja bih rekao da je to neočekivana promjena. Imamo i Ace of Swords. Dakle, nove promjene su tu, nova energija promjena se oslikava. Meseca novembra, ja bih rekao da je ovo promjena koja će vas na neki način probuditi, dati vam misaonu jasnoću, dati vam poletnu energiju u svakom smislu te reči. Dakle, jedna neočekivana energija, poletna energija i dobra energija. Dakle, bikovi, ovo su vaših 5 minuta, da tako kažem, koje se oslikavaju u pogledu promjena. Da bismo nadopunili sve ovo, otvaramo i dodatne karte. Rekao bih da se ova promjena verovatno oslikava na svakom segmentu vašeg postojanja, što znači verovatno se vezuje i za ljubav, i za financije, i za zdravlje. Dakle, promjena koja je dobra promjena za vas generalno. Sada da vidimo šta se dalje oslikava. Dakle, period, da tako kažem, mentalne zamagljenosti ili misaone zamagljenosti se, da tako kažem, rešava, što potvrđuju ove dve karte. Malo je teško vidjeti. Dakle, dolazite do trenutka da jednostavno možete disati i prodisati u svakom smislu te reči, baš u pogledu veza. Dakle, za sve one bikove koji su u ljubavnom, da tako kažem, zanosu ili ti u ljubavnoj vezi, ovo je period gde, znači od 1. novembra do 10. perioda gde imate jasnu viziju, jasan fokus što se tiče ljubavi, gde komunikacija između dvoje ljudi je na savršenom nivou, gde se vi osjećate balansirano, gde je sve onako kako treba. Što se tiče zauzetih, što se tiče slobodnih bikova, bit će da ste konačno izvojevali pobedu, u smislu da ste konačno vi ta osoba koja odlučuje u pogledu vašeg ljubavnog života šta je dobro, šta nije. Imamo i, da tako kažem, ovdje smo imali jednu kartu koja se isto također povezuje s time, a to je karta Emperor ili, kao što vidite, vladar. Znači, vi ste vladar u ovoj situaciji, vi se uzdižete iznad svega, vi se jednostavno postavljate iznad situacije i postavljate jasne granice šta, kako dalje u pogledu vaše ljubavne veze. Upoznajete i novu osobu koja dolazi u vaš život, ovo se tiče za slobodne bikove, koja u vama budi
Ne samo energiju poleta i tu, da tako kažem, jako energiju razdraganosti, već jednostavno vam unosi i osjećaj dubine u pogledu veza, gde jednostavno se osjećate tako jako, tako moćno, kao da biste odmah istovremeno, bez obzira što je to može biti sami početak, ušli u nešto mnogo dublje i mnogo, da tako kažem, otvorenije sa tom osobom. Dakle, jedinstvena konekcija između dvoje ljudi. Izvlačimo još karata pa da vidimo. Da, potajni strahovi su tu, da tako kažem, strahovi od neuspeha koji se vezuju za karmu ili za prošle lekcije u pogledu vašeg života. Plašite se izdaje vašeg partnera, plašite se povređivanja u smislu ljubavi i plašite se te, da tako kažem, tog nekog novog puta koji se vezuje generalno za vezu. Plašite se, znači, kako ta veza može da se oslika u budućnosti, kako će ta osoba prihvatiti vas i sve ono što vi predstavljate tu, jer smatrate da ipak ova brzina odvijanje, govorim za slobodne bikove, koja se dešava, nije po vama možda ta brzina kojom bi, kao da se plašite da sve što je brzo moglo bi da bude, da tako kažem, da ova brzina, ova poletna energija koja se javila između vas može biti i nekako malo kritična u pogledu formiranja same veze. Plašite se izdaje, da tako kažem, karmičke lekcije se ponavljaju iz prošlosti. Međutim, opet bih rekao da je period te neke zbunjenosti u pogledu veza konačno gotov. Što se tiče ovih bikova koje su trenutno u vezi, opet naglašavam da iste karmičke lekcije se vezuju i za vas. Dakle, mogu ovog od 1. do 10. da tako kažem novembra 2025. godine može vam se javiti ukoliko ste u vezi, u braku. Osjećaj sumnje, osjećaj da nešto tu u pogledu veze ne funkcioniše. Dakle, ovo su mali karmički testovi koji su tu, ali je jako bitno da znate da osjećaj zbunjenosti prestaje, da komunikacija je ključ svakog uspeha u pogledu veza, u pogledu svega. I to bi bilo to, dragi bikovi, da ne dužimo sada dalje, da ne idemo u neku mistiku, šta bi moglo, kako bi moglo, da li bi moglo. Dakle, ovo su neka kratka, da tako kažem, tarot predviđanja, dakle, mesec koji donosi neočekivano velike promene u pogledu ljubavi, period razrešenja svega onoga što ne treba biti tu, mentalni balans, jasnoća misli, sve je to što se oslikava kako za slobodne, tako i za zauzete bikove u ovom periodu. Preplatite se još jednom na ovaj YouTube kanal i vidimo se u nekom od sledećih video predikcija ili predviđanja. Zapratite kanal, tu smo da se družimo, da širimo pozitivnu energiju i da blistamo poput zvezda. Još jednom veliki pozdrav i ostajte u dobro. Prijetno.